clear tu te in sawa in chibai kabu ka cheu he ka channel min lo clear saka min lo subscribe sak tu song song te in sawa ya chunga lom thu ka soya la subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi min lo subscribe sak zel turin kang yan cheu ani when ya hian covid-19 shileng me chungchanga Lawngtlaiah district din mun thar lam ber kan ngai tha anga chumi ba ka chuan district chung thuthar omte kan ngai tha ho don bok ani ole tuna chuan covid-19 shileng me ka Lawngtlaiah district din mun thar lam ber hetiang hian ilo ngai thang u Dawr kar som ni le pali kalta khan Lawngtlaiah district a hiwei mu chhuah thar som le pakua anoma heng mu chhuah te hi rapid antigen test manga mu chhuah vek an ni voin lama hiwei en kolna atangin dam taka chuak hetiang hian anom IR quarters covid care center thingka main building atangin mi pahnih hmeichhia ve ve an ni a IR quarters covid care center thingka building 2 atangin mi pariat an chuaka 4C circuit house Chawngte atangin pakhat a chuak bawk ani tichuan voin nia covid ve en koldam center atanga chuak tir zong zong hian vain som pakhat an ni tichuan tuna hian hetiang hi Lawngtlaiah district a positive ommek din mun ani IR quarters covid care center thingka main building a hian somruk anom meka building 2 a somni le paruk amin thingka covid care center a hian an vain mi somriat le paruk anom meka dedicated covid health center Lawngtlaiah mi pasari enkol mek an ni boka home isolation a enkol Lawngtlaiah hian mi za le somni anom mek ani home isolation Chawngte a enkol mek panga an la om boka 4C Chawngte circuit house a enkol mek som le paruk om bokin 4C Chawngte el government high school a mi pahnih enkol mek an ni boka 4C Chawngte el IB a mi pahnih enkol mek ani bok lungrang 4C government middle school a hian pasari enkol mek an ni boka lungrang a hian home isolation enkol som ni le pali anom mek bokani Goldsil 4C middle school a mi paruk enkol mek an ni a Chawngte pi LED sire sausa mi som thum le pahnih enkol mek an ni a Pungtlang sauta home isolation enkol mi som le pakhat anom mek bokani Vasaikai home isolation a enkol mi pasari ommek in Saizo East a hian home isolation enkol mi pali anom boka munnuam 4C middle school a som tuna hian enkol mek an ni bok tichuan tundin hmuna Lawngtlaiah district chunga positive enkol mek hi an vain zathum samthum le pakwa an nia hei hi voin lama mu chhuah thara hi an la tel lo ani ti kha lo hriaila heng sivei enkol mek te hi an hi serna din mun uluk taka vil rek ania ngai tom lutuk anom thri lo ani ole kan hriat angin voin lama district level task force on covid-19 chuan meeting poimo tak nein sileng awanga in khuwa khirna kalpui mek chu thadul set arel ta ni tin Dawr in hon ani to don ani hemiani wang hian mi pui khulaya kan tam le viau don ni in alang ani hetianga kanin thadul mek lai hian voin lama Lawngtlaiah khopui chunga ringot po sikai thar mu chua hi somnga la yan omle ngala kanin thadul mar se tem ti hi zona om thei tak ani engpo ni sila kanin khuwa khir renga wangin chung ko tam tak khosak abuai to a mangan na na men lo kan tok mek zel ani sia rorel tu te tan po abuai thak viau ta veng le tichuan heti song hian ngai tu ataila he sileng hian min chen chil reng dona a film khur thiam le mani in veng film khur pe apiang te an him to mai don ani in ven na tur kan hrebek to ti tur le ti lo tur po kan hrebek to ani chuwangin mani theu kan film khur tlan angai ta ani mai ome he sileng laka hian him kan du tak zet ani chuan eng ang point sarkarin in tha zalen puang ma sala pon chhuah tam lo hi ala him zel dona mak vua thatte midang hlata omte tum zel ula kutsil ulukte han sanitizer man warte hi
kan him na tur alani zel don ti hi isharangang o voin khan Lawngtlaiah district level task force am covid-19 chu an chairman Lawngtlaiah DC Dr. Andrew H. Vanal dika hovin Lawngtlaiah DC conference hall an thukhoma covid-19 sileng laka himnana state sarkar ruam manna zulzuin Lawngtlaiah district chunga ni som paruk ogas sanghi somni pakhat zanlai dar som panni thlenga in khuwa khirna kalpui dan tur anrel ani chairman Dr. Andrew H. Vanal dika chuan Lawngtlaiah district chunga covid-19 sileng dona konga thoktu te an hatlang le ti soin an chunga lom thu asoya district chunga hunrai tak chung covid-19 wanga in khuwa khirna kalpui ani to a Lawngtlaiah kho pui chung bi ka po cholkar li lai curfew kalpui ani to ti soin ele bar le mamodang chungchanga sarkari mi pui tan thei to pin ma ala thaphan na tur om lo ti asoya district mi pui ta chu engkima in renchem thiama a mamo lam khol kunga po mani mamo bak in check khol tum lova midang kian thiam turin acha ani Lawngtlaiah district level task force thukhom hian Lawngtlaiah district chunga ele bar le mi pui khosak kunga harsat na om lo nan om zeneya in thadul chungin uluk le fim khur taka in khuwa khirna lakal pui atul niya riain Lawngtlaiah kho pui chunga ogas ni som le paruk zanlai thleng partial lockdown kalpui anrela district chung hundanga chuan Mizoram sarkarin in kai hruaina a chhuah zulzuin in khuwa khirna kalpui anianga sub divisiona te chuan atul dana zirin SDO civil kai hruaina hnuaia in khuwa khirna kalpui dan tur hi rel alani don ani Lawngtlaiah kho pui chunga partial lockdown kalpui chung hian Dawr zong chu pathian ni ti lova chuan ni tin jingda ruk atanga tlaidar thung thleng hon anianga kho pui chunga veng som le pahni chu zon thuma thenin ani in chokin anin bazar chok anga kho pui pon atanga Lawngtlaiah bazar tur te chu VLTF hriat puina in kho khat atangin mi panga aya tamlo an bazar theidon ani hemi chung hian lir thei chu a registration number azirin number kop kimlo angin in tlan chok tur ani tona in tlan chok dan tur rom man na kim chang hi Lawngtlaiah police lam le SDO sadar te chuan an laron siam don ani he in khuwa partial lockdown nei hun chung hian sarkar le corporation office te chu mi panga aya tamlovin kai phot ni se ti ania mason an na le na chul dang chu mun khata mi panga aya tamlovin tho thei ani bok don ani he in khuwa khirna man hun chung hian zandar sari atanga atok jingdar thleng zantin pon chhuah khap na curfew chu la chun zamzel ani don ani hemi hun chung hian covid-19 sileng laka himna tur SOP le CAB covid appropriate behavior te chu thataka zom tur anianga police executive duty le VLTF te khau taka duty in khuwa khirna zom lo le covid-19 laka himna tura sarkar in dana siam te bo chhia chu dan angin an rem zel don ani he partial lockdown chunga khuwa khirna danin a huam lo te hi ama ami ang tho ani awangin karan puang lang don lo ani heng in khuwa khirna kalpui dan tur kim chang hi DC chuan ala ti chuak don ani Lawngtlaiah new veng pui micro containment area puan chu voini Atangin Lawngtlaiah DC chuan lina order ati chuaka Lawngtlaiah new veng pui area kar ko na tanga government region higher secondary school in car contact tracing na chakzo ka tho ani theina turata na ni som le paruk July sang hi somni pakhat atanga micro containment area puan chu contact tracing le test ofel ani to awangin le new veng pui hemi containment area a riveite mu chu azi om tak awangin VLTF new veng pui tengen na le CMO rodna angin voini atang hian Lawngtlaiah DC hian a hlip ta ani heti mek lai hian micro containment area a om khurpui new veng pui area china ero chu containment area a puan chun somsel alani Lawngtlaiah district magistrate in munnuam kho chunga voini atangin lockdown apuanga Lawngtlaiah district a munnuam kho huam chunga covid-19
sikai mu chhuah belzel ani awangin le VLTF mun nuam tengen na angin Lawngtlaiah DC Dr. Andrew H. Vanlal dika chuan da Mizoram Epidemic Disease COVID-19 Regulation 2020 tlo chanin mun nuam kho chung a nikowa voin ni thotan ni atanga ni som ni le pathum thotan ni thleng lockdown apuang ani lockdown pon area chunga hian Deputy Commissioner Lawngtlaiah le aveng nei tu VLTF in phalna an pek tele dan le thu pek king ko tu te medical duty PHE duty power and electricity emergency duty te ti lo chu tu ma lu le chu aphal ani lova chul to pani lo chuan lockdown area a pon na khom mi pui te po pon chu khap ani heti lai hian khua le khua in kal po na kong main road ro chu tlan tlang phal ani thong ani voin thotan ni okas ni kwa khan Lawngtlaiah district a MZSRLM Lawngtlaiah block huam chung Chawngte pi village organization VO te chuan Chawngte pi sikai an kolna mun 4C tanpuina turin vice president P Remlianin cheng sanga alana 4C lam ho tu ten an lo dong song ani Chawngte pi village organization a hian self help group som ni amin khotlang tan thil tha ti in hun an mang to thina sido na konga VLTF te tha ti chak turin cheng sang ni an lo hlan to bok ani Mizoram Pol sub headquarters Chawngte chuan Mizoram le Assam state inkara boina kal zela thu chhuah siamin silchar a tangkhang mizo motor enga mazat Mizoram pana lo hote laila purvai hoin dim na tel mi alwa kut an thak na chu an dem hleti thu chhuah an tar langa hetiang thil atheng hi an du lo zialan tirnan voin August ni ko atanga thule ma chuan Chawngte huam chunga namdang pon chhuah an khap tlata thu oi lo wa pon chuak lui anomani chuan an chunga engpo thleng sela MZP sub headquarters Chawngte chuan mo phur don lova an mani thiam lo ani don ani tin MZP sub headquarters Chawngte chuan voin ni a khan thu chu an siama he an thu chu abo zui nan hian voin ni atangin MZP soi tu te member te committee te an duty ngal bok ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell mi lo na sak turin karon ngen che ani COVID-19 shileng me ka sarkarin in khwa khirna ada asiam te siam that ani zer thina wangin voin ni apo district level task force te ruam man na zul zuin lai autonomous district council chuan thu chhuah thar asiam velea covid chungchanga in enkol na dan tur LADC ina akalpui dan tur chu hetiang hi ani don ani COVID-19 thon ni na leng mekin kian lam apan theilo wangin hemi chungchanga government of Mizoram disaster management and rehabilitation lekha number tarlan ania August ni sari sang hi som ni le pakhat zul zuin tuna tanga thule ma chu LADC noya office sang te kaldan tur hetiang hi aniang tin pakhat na LADC noya department office sang head of department emo head of office ten ruam man na fel fai taksiam in atlem theyang ber za a somnga aya tamlo office an kalanga na tolbi thonga ya chuan head of department emo head of office ten emo staff an ko theidon ani panina hemi hun chung hian pon lammi tan LADC office Dawr arem don lova LPC le akai noi lekha te khari ani dona lekha lut dang reng po darkar som ni palital dasan quarantine phattur ani pathumna thil tolbi ka LADC noya office holder emo head of department emo head of office emo bedu tan tin number aron tar langa heta karon tarlan ang hian ania henga hian zo chian thei ani don ani palina office complex chunga veiwa phal ani lova LADC noya thok office kai turanga pon chuak office kai silo khulaya leng chuak te chunga harsan a thlengani chuan an mani mo aniang pangana nitin mi puima mo le rikrum thila chu chuak thin sanitation department disaster and management and rehabilitation department le
san veti department te ero head of department te ro manna in atulangin office an kai theyang parukna office chunga thoktu te in len po lo turania covid-19 SOP le CAB thataka zom theu tur ani tin Vinya Khan pu H Lalram Enga Executive Secretary Lai Autonomous District Council chuan order thar ati chuak ani